pa kje ste folk, kaj ima, dobrodošli v novem videu. Danes nas gledate kar v kompletu, kao Team Bandits. Ne, jaz ne bi začel. Kaj delamo danes? Danes bomo delali en video, koliko dobro se poznamo v bistvu. Koliko časa se poznamo zdaj? 3 tedne. 3 tedne. Smo rekli, da bomo naredili nek kao best friend quiz, zaradi tega, ker smo best friends. Čaki moja hitra očala. Kdo bo prvi? Jaz. Pa ti. Ok, Luka. Najprej imamo tukaj kviz od The Luki. Ata pingvin. Kakšen pingvin? Prvo vprašanje je, če bi se lahko Luka zbudil z eno barvo las, katera barva bi to bila? Pa da se ne more pobarvati nazaj. Kaj ti misliš, Erik? Modra. Jaz bi tudi rekla modra. A če ima modro? Ajde. Ajde. Koliko bratov pa sester ima Luka? Čakaj, eno sestro ima, ne? Da, eno sestro ima. Ja? Se pravi one. Eno sestro, ok. Ja, mislim, ne vem, nisma niti, mogoče imaš kakega brata, we don't know. Luka nikoli... Nikoli se ni zlomil kosti, spustil telefon v WC, bil budne 24 ur, pa pojedel cel pico. Definitivno je bil budne 24 ur zaradi tega, ker to zadnjič povedal v videu. Ana, Luka? Ja. Ja. Ne, nikoli ni spustil telefona v WC, ker ziher je pojedel Ma to je celo... za njega tudi možno, da bi lahko to naredil. Pa za njega ni nič možno. Prosim. Ok. Jaz bi rekla, da ni nikoli spustil telefona v WC. Ok, ja bi imel tudi to. Kdaj ima Luka rojstnan? Fuck! Kdaj ima Luka? Čakaj, rak je po horoskopu. Se pravi juni. Juni? Ja, juni. 16. juni. 16. juni, kako si spametna. Luka, to je najljubša serija. Money Heist. Zakaj bi bil fucking Stranger Things, se ni star 11. Ali pa Narcos, iskreno, ne vem. A je sploh Narcos pri nas? Mogoče. Ja grem do Narcos. Ti boš dal Narcos? Aha. Ok, pomislil. Is Luka single or taken? Zdaj pa punce posluh. Single je, če je baro. Single je, točno. Luka je single, tako da če hoče kera punca, pa šla spodi komentirati, pa se v te zmenila neki. Na glavo! Where's that? Koliko otrok ima Luka? Ne, nima, uvek imel. Luka is back, what? 10. 10, ja, definitivno 10. Ne bom kar dala 0, ker mislim, vsaj koliko res vem, jih nima še nič. Ok, jaz sem do 2. Ok. Če bi imel Luka 1 uro, da zapravi 1 milijon, kam bi najprej šel? V dizajnersko trgovino, v luksuzno restauracijo ali v luksuzen car dealership? Ziher bi šel avto kupiti. Avto, definitivno avto. Kaj je Lukatov najljubši šport? Nogomet? Ja. Odbojka? Ok, nogomet bom je rekel, da. Ja, jaz bi rekel fuzbal. Ok, kaj je Lukatov najljubši okus sladoleda? Meni on zgleda kot tak čokolada. Ok, imam čokolada. Ok, ajde, čokolada. 6 smo jih imela prav, ti si jih imel pa 7 prav. Ana? Ja, jaz sem 7 prav. Ajmo. Get started! Kjer je Erikov najljubši šport? Ne, ples. Kako? What is Erik's dream job? Se pravi, sanska služba. Drugač, Erika, smo imela prejšnjo vprašanje prav. Ok, da, prav ste imeli. Je. Ok, kjer je Erikov najljubši sanski job? Astronaut. Ne, prva, famous actor. Ne, Jedi. Kaj je Jedi sploh? What the fuck? Užalo si me, what the fuck? Pa kaj je to? Dajte res, ne mi povej kaj je to. Iz Star Wars, da si Jedi, pač, čakaj, da demonstriram, sem se ti me ne boš videl. Ti imaš lightsaber. Jaz sem dala famous actor, actress. Ok. A imamo prav? Jep. Yeah! Daj ima rojstnan. O fuck. A ne, škorpion je, se pravi november. Hehe. A ja, fuck. Bamboozler! 3 so lahko. To sem za nalašč. 9. november. Pizda, veš, da ne vem. 9. november, jaz dam 9. november. A jaz dam 9, boli na kul. Prav. Ok, ne, 20. Uvedel sem, ajče, uvedel sem. To si izmislil. Ne, kaj sem izmislil? Če bi se Erik lahko zbudil s kjerokoli barvo las, katero bi se zbudil. Vijolična. Ali pa zelena. Ja, jaz isto kontam zelena. Zelena, jaz sem dala zeleno. Jaz sem dal zeleno. A je zelena? Jep. Yes!
High five, Kaja. v High kamero. five. Če bi bil Erik katerakoli žival za en dan, katera bi bil? Opica. Ptica. Ne, opica. On je Ne. tak opica, gaj. Kaj je odgovor? Kaj ste še naprej? Kaj je Je- odgovor? Ptica. Ptica, da letim daleko i da vidim na polju, čeka li me neko. Kaj je, dej to ti, kaj jaz ne vem kaj to Česa sploh se pomeni. Erik najbolj boji? Vedel sem. High. Um, Height, verjetno si mislil. Se sem pravi, pa napisal? definitivno je to, zato ker si narobe napisal. Višine. Višina. A je višina. Ok, kaj sem pa napisal sploh? Sam H-I-G-H si napisal. Ok, shit. Ja. Zdaj je Če Ok, bi da, lahko- gledam prav na tebi, gremo naprej. Sedmo vprašanje, bom jaz, ne si Nadej. kjer še sam, da dam gor moje hitra očala. Če bi lahko Erik za kosilo si izbral katerokoli jed, da bi jo jedel vsak dan, kjera bi to bila? Fuck, to sem pa še pozabil, kaj sem kliknul. Pica, suši, burger pa burrito. A ja, ok, tam. Burrito Pica. po moje, ne? Pica. Jaz znam Ja, pica. jaz isto mislim pica. A je pica? Sushi. What? I am sushi fan. A res? Aha. Svaka čast. Dej še ti en high five. High five, to kamera. Ja. Bam. Kjer je Erikov najljubši youtuber? H3H3, PewDiePie, David Dobrik, Shane Dawson. Jaz te bom imela za Ne, jaz ne vem. čakaj. ultra cool guya in bom rekla, da je Ok, PewDiePie, ampak imam tak feeling, da je David Dobrik. Dobrik. Jaz dam pa tega Dobrika. Jaz dam Veš, kaj je PewDiePie. fora? Da ja nimam sploh najljubšega youtubera, ampak sem tu kliknul PewDiePie. Yes! Pač nimam favorite youtubera, tako da sem pustil kaj je bilo. Ampak What je did you say? Hello. Ampak Ok, dobro. PewDiePie je top of the top. Ok, Ok. že ti tako praviš. Ja. Kaj je od Erika najljubši TV show? You. A ja. The Office, hvala. The Office, Stranger Things, You, Breaking Bad, Game of Thrones. Ne Game of zgledam mi, Thrones, ne zgledam mi kot Game of Thrones fan. Stranger Things, ne. To je Bolj to The preveč. Office. Ali pa Breaking Bad. You ziher ne, kot ni star 16. Jaz dam... Ne, letos bo 17. A ja. Kaj je fora? Jaz dam Breaking Bad. Jaz Ne, dam po moje Game of Thrones, boli me kurac. po moje si premlad. pi. Po moje si premlad, da bi vedel, kaj je Breaking Bad, tako da Game of Thrones. To imam v planu gledati zdaj. tako. A je Game of Thrones? Ne, Stranger Things je. Pizda, vedel sem. Joj, Ne, v preveč bistvu, videl. nima, v bistvu mi ni svetek neki face, da bi bil fan, ampak ok, sem kliknil to, kar sem se spomnil. Kaja, ti daj jim pri meni noter te pi efekte, ker res imam Bom. preveč. Bom. Katero je najljubše darilo, mislim, katero je Erikovo najboljše darilo, ki ga je dobil? Žival, Pa- denar, poljubček, Money, opa, money, hello. telefon in pa surprise trip. Jaz rečem denar, ker je materialist. A ne? Oh my God. A ima prav? A, In to je money. možno zakaj vratiš, ker znaš, kaj si kaj bilo pred noter. Jaz dam tudi money. Ok, pa gremo. Ok, let's go. If Kaja could up with completely different parent, how would we IFDB have? Aha, znači, jaz rečem... Roza. If Čakaj, Kaja čakaj. could go anywhere... Ja, drugače je bilo roza, ja. A je pa Pariz, vsule, kusmel, ajme, ja bom rekel New York. ona mene zgleda kao neki Havaj. Morja ne mara. Pariz, pizda. Vse mi izgleda koliko... Tokio. Če ni zadnjič, joj, spet te kletvice. Če ni zadnjič lik nekaj za Tokio menjala, ne spomnim se. An, ban, 5 podgan, 4 mišli, piše, vija, vaja, van. A ti kaj Tokio. pomaga, da sem že bila v Parizu? Vse sem rekel Tokio. Ja, Tokio je. 2 od 2, bravo Luka. Jej! What is Kaja favorite ticec ream? Ma jaz dam ta kuki. Ajde, bom dal tudi kuki. Ja, ne. Ja, sem dala cookie dough, ja. 3 od 3. Ok. A sushi. Ja. Ona fan sushi, ja. Ja, jaz sem tudi hotel da suši. Ja. Kaja has never... Drop his cell phone in the toilet. A to je fiks, to žensko vse, majke. Ate a whole pizza himself. Ma, telefon ti ni padel v školko. Ne. Kosti si nisem zlomila. Ja, itak. Ker dejansko ti je pal telefon v školko. Ja. Vse sem rekel. If Kaja should be any animal for a die, which one would be have? Jaz rečem
Jaz Ne, rečem, ne. Dolphin. jaz A ne, tudi shark, rečem shark, šark, shark, ja, zato shark. ker zanj še nekaj o morskih psih govorila v drugi epizodi, tako da le. A ne, shark. What? Kje sem govorila o morskih Sta bila psih? mama morski pes, pa mali morski Aj pes. ja! Oh my god, sem res. Ja, se sem res dala, da bi bila morski pes, ja. Wow. Okay, if Kaja could instantly speak fluent Indian language, what would the language be? Izkot je moj fant. Izkot je iz moj fant. Italije, no. Italija klikni. Sem klikni Italija. A je Italija? Ja, ne vem. Oh my god, jaz sem govoril na začetku. Puzel, japonščina. Nike. Ah, shit. If Kaya could be a cartoon character for a day, who would it Donald be? Duck. Ne. Rick iz Ricka. Ja, no, ne, jaz bi bila iz Adventure Time. Who is Kaja? Ajde, gremo naprej. Oh. Who is Kaja's Ja. favorite What mom or is dad? Kaya favorite mom or dad? Ne. Ne. Kaj ne? Kaj je to bilo vprašanje, nisem videl? A je ljubša mama Lata? A ja. Zna, odgovor, ne. Ne, ja nisem tega ne sploh videl. Jaz dam november. What is Kaya birthday? 2. november, to ti Opa, zapomnim. 7. 7. Opa! Guavo, ajmo. Ne, Lizika. To je to, Pobi. To je bilo to tega videa. Lizika. To je bilo to sta video. Čakaj, ga bom jaz Erik, naredi odjavil, bom outro. jaz outro naredil. Lahko tudi intro in outro. Čakaj, ja imam subscribe pušter, okej. Lej, Hvala na ogledu, subscribe. hvala na lajku, hvala na subscribe, pa se vidimo v naslednji epizodi. Hvala. Tum, tum, tum. Pa pejte votat za nas, za Bundy's Ne, Finest, morsko. zaradi tega, ker smo najbolj povezani med sabo in smo najbolj Res smo friendly. povezani preko mreže oziroma Mi smo interneta. najboljši Wow. tim. Ja. V glavnem, pustite like, naročite Je- se na kanal, če niste vključili unga zvončka, da vključite, dobite obvestilo, ko pride nov video ven. In to bi bilo In subscribe se na naše kanale, link v opisu to bi bilo videa. vse in se vidimo. Čau, čau. Bum. Čau, čau. Yo, what's